iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-ura nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Anya ti kinunam, anali iha. Nag-aplikar ka para Cyprus. Uwan, Daddy. Naskan ka di pa nga aramidam dayta kat nagpintas mo ti trabaho may ti may isang ospital dito yung syudad. Uwan, dumakdakkelan dagiti duwa nga apuyo. Aga school danton. Kan may sa adamat trabaho ni Ricky iti may sa asang nga ti gobyerno. Uwan, Daddy. Ngam saan nga umdas ti sweldo mi? Nang runa kat private school mo ti pagad-adalan da. Ala ka di so. Kat anya nga rod ti kuna ni Ricky. Nagsaritaan min dayta, Daddy. Umuna nga agaplikar, sumaruno ka no. Saan kayo amaawatan? Engineer ni Ricky, nurse kamet. Angam naskan ka di pa nga agabrod kayo. Uwan Daddy. Nalpas kami na nagsarita ken Ricky. Uray kat agpadamot ti pagilian ang papanan mi. Kan adamat ni antisolidad ang mga iwan kadagiti anak mi. Alakat masapol nga rod asweldoan nyo ni Antiyo. Uwan, Daddy. Saan nyo ang pagdanagan dayta? O dati, umuno na lang ni Anali amapan. Sumaruno Alakat adda kada kayo dayta no anya ti plano yo Ricky. Kan plano mi kanya Anali, parinovit to'y balay. Ano siya kamay sa awan pa'y mat ti parikot iti balay. Agpa-extension tayo radi. Uray kat nalawa pa'y matilote di tamasikan na. Okay. Kan may sagana matan ti panagadalang iti anak mi. Manula atawanan kat college dan. Kasi di na kunak adda kada kayon dayta. Tauray anya ti ibagbagag kat dayta matlakay kayat yung ti masusurot. Kasla awanan karbengak dito'y balay. No, may papan ka dagiti anak yo. Awan parikot. Aywan na kida. Agyaman ak, antisolidad. Nadakkel damat kit din. Nalaka damat ang makawaawa titi sao. Uwan matkiti, anti. Kaano nga roti flight mo? Entun umay alawas rin, anti. Alagan anad kay Jai. Awan parikot. Safe kami di, anti. Ada staff house ti ospital. Nasaya at nukasta. Kung adamat kit di option, mabalin mat nga agabang kami. Kay kayat conductor. Ay katun Ngam inton adan ni Ricky, mangala kami iti apartment apag naadan mi. Para staff lang ti bagbagak a dorm, anti. Katun Uray kat may samot lang a syudad ti ayan mi. Kan asidig ti project site nga ayan da iti ospital nga ayan ko, anti. Ada akong dito'y dorm, Ricky. Nasayat Ang ada jet lag ko. So nga iinanakpay. Inton bigat pay lang nag-report ta kiti ospital. Sige, agad kang orodita. Awan parikot. Katay application mo, ipalo mo na. Uy, umawag ka kinton bigan. Kuma, makasarunong ka matlaan iti mabiit. Una, Awagak tumot ni dadin ton makariingak. Basta ibagamlatan kadakwada. sige, nakaturog sa ni daddy. Sige, kastapay nga rod. Bye. Ay, agyaman na. Diyos ko. Tarabayan na kuma. Wala di, sumrit ka nun nga trabaho inton bigan. Nasaya at nga rod no kasta Ricky. Kung gaya, i-follow up ko ti application ko. Tabarang no iti sana mabayag kat makasurutak ka ni Anali. Nasaya at Barang no makaurnong kami, kat matuloy ti panang patarimaan tayo iti balay tayo. Nasaya at launa iho. Wan dati,
Para matlahan ka nagiti dua nga anak mi dagito ya panagsalukag mi. Masapol ti panagagawa. Dayawan kayo iti dayta. Kat sapay la kumata mataginayon dayta a kinasaldet yo. Ken tarabayan na kayo ti Apo, Ricky Iho. Dayawag ti kinaagawa dagiti agasawa Soledad kabsat ko. Angam dagiti laeng anak dati pampanunutek. Apay manong dado. Mapanawan da dagiti anak da. Tanya kumapay lang ti sapulan da iti sweldo da dito eh. Kasta nga ti tao na maminsahan. Sana mapmapnet. Amo ka. Angam amo mading ko. Saan na siya'y awan panagtalag ko ken ka ang mga iwan kadagiti anak da. Angam sa ba nila ang numismo ang naganak ti mga iwan. Adda puntom dita, manong. Kang runani ti amin, sa balilat ta. Numarik na dagiti anak ti para ti pambatag dagiti naganak kadakwada. Husto ka. Isungarod saan kami di anangalay ti yaya daan nalikan bong. Kat sikalat na ti kinasarita na deklaring anangaywan kadagiti agkapsat. Uwad garod. Isunasapay ti saan mo matan anak asawaan ading ko. Saan mo't? Talaga lang awan panggap ko makiasawa. Gapo ka di, iti panangasawa iti sabali niya boyfriend mo. May saday chay. Nadismayaak. Isungarod. Naupay ka. Kat awanan inasasikasom kadagiti nagharem kan ka. Jakman amo, napay anamin pinsan na naupayak. Iso nga awanan ti ganas ko pa'y. Saan ako na nakiasawa. Kumusta na iti umunang aldaw mo iti work mo, love? Awan magparikot. Nasayaan matagiti kakadwak agpapantihead nurse mi. Nasaya ta. Kan agakadwak a doktor a Filipino kan Filipina a nurse. Mayat no kasta. Kan ti nurse, kadwak pa iti dorm, iso asa anak ang may kawa. Good. Kan kasano nga rod, anya ti ba nagti follow up mo iti application mo. Kunada mo, nga orayak langan ti plane ticket ko. Ay, mayat makasaruno ka adakos kanya. Wen, amang ano next week, adak mo't langan dita. Sige nga rod. Kan, kumusta man tan nagiti ubing? Sapulin da ka, ngam italang dita. May ruamdan to, nagbayag tandita. Ala nga rod, kastapay. Time to sleep kami. Masapat ti duty kinton bigat. O sige, ingat. Oray na kayo matita. Bye. Love you. Love you too, honey. Oh, kaano lang nga awan niya anal iti din nami. Nga marik na akong ti iliw ko. Isumot ti ko na kanyak ni Ricky. Tay mawag ka no ni Anali kat agpakpakumusta. Nagloko dahi dyan nga ubingan, tadinak man lay nawagan nga ore a pagbiitlaan, ta nagsarita kami. Wen garod. Mamangan no na bandog ba't? Sa bagay, kasta dagiti OFW. Basit lang ti inanada. Naimbagkit di ta profesional ti inya brod na kunam. Saan a domestic helper. Wen no katulong a profesional dito eh. Uwan, ato ti kasta ading ka. Ala, sapay ko matamaano sanda nga gasawa at trabaho ichay. Ano sanda? Isumat ti kinayat da. Parimaan yung ganti palay kayo, Lola. Wan, ako. Agpaarami da kano iti extension. Bali, sunto ti kwarto yung agkapsat. Ay, kasta ka di, Lola. Manong kayo man atawan da daddy kan mami ija abroad, Lola. Apok. High school kayo ken Ruby nakapsat mo. Uping kayo pa hababasit iti napanda ija abroad. Wanarod, Lola. May iliw kaming kadadadi kan mami. Mano atawan da ni Jai. San kayo kadipay anairwam iti kaawanda? Agbakbakasyon ta ba ta? Wan matkid di Lola. Ngam, magasam. Kapautan ng ti 2 weeks. Sana bale, tapara kada kayo, ti adayuda apo. Nang runa, dandani kayon agkolehiyo kani ading mo. Lola, isong agsingsingpot kayo ha?
Igaadyo kiti ti agadal. Tapno saan mo ta masayang ti banok ken sakripisyo dagiti naganak kada kayo iti adayo. Wan lola, niadin ko kit diyan ti bagbagaan nyo. Tano daduma, kadwana dagiti barkada na. Ay, sus. Sana mabali na may sungsong ti ade iti mati. Tas tama ti bagbagakan ko na lola. Ngamialang-alang na. Alabay amta kasaritak to. Wan lola, tano daduma, di nakdengdenggan. Nagipulong manan ni manang kada kayo, Lola? Saan? Imbagakan ko na, abagbagaan na ka. Ngam na ibagana, ano daduma ka no kat saan mo adengdenggan? Makaumamat ngamin tip ulit-ulit. Saan ka kumaamaluksaw no palagi pa nakatikapsat mo, apo? Laglagi pong marigrigatan da mami kang daddy yung ada iti adayo. Agbirbirok da iti agpaay kada kayo. Lola, Iso nga igaidyo ti agadal, apok. Panunutan niyo kumatirigat da ijay. Sana basta-basta ti mayadayo iti pamilya. Saan nyo kumaasakitan tinakam no bagbagaan da kayo, apok? Nangruna kan Lola Solidadyo, tanakan anos kada kayo. Sipod na ipasngay kayo, ison tinangayaywan kada kayo. Akadwa ni mami yo. wan lolo. Pagimbagan nyo nagiti bagbagana. Nangruna kan ka, Robin, talalaki ka. Saan ka unay ang makibarbarkada? Kan pilyam dagiti pakibarkada. Wan lolo. Liklikam dagiti barkada ang mangisungsungken ka iti drakas. Ha? Dagiti aginom iti arak kan nagsigarilyo. Saan na nasayaat dagita? Nangruna kada kayo nga agtutubo. Wan lolo. Saan kayo ang madanagan? Iga-jokit diti agadal. Tadayta ti kapatgan atawid yo kadagiti naganak kada kayo. Dahito ikat saan apulos amatakaw ti sabali. Naawatam Robin apog. Wan lolo. Okay. Kasta ti kayat ko apog. Good boy akanayon. Kanayon mi abagbagaan dagiti anak yo. Kumano adda panawin nyo. Awagan yo kumamot ida anak. Wandad, Nangruna kan krisi. Tila ang iliw na kada kayo ti bagbagana. Nangruna kan daddy na. amoy amutan, daddy's girl ti apo ko yo. Agbin naliktad damat. Ni Mat Robin, kailiw na kakano. Amok man lagi nga ubing, agbinaliktad ta. Makaama ta babae, kat makainaman ta lalaki. Talaga kasta. Akit kasano, kano kayong agbakasyon kan Ricky? Makitan to daddy. No siyak, alanganin ang makabakasyon na kiti dayto a December. Nag-resign ti may nga staff mi, kan kurang kami. Kasta ka di. Ay, sakit namnamaan sa dagiti anak yo, sumangpat kayo iha. Ni Ricky daddy, parang no iso ti makabakasyon. Okay. Ay, wan gayam dad. Kumusta ti construction? Finishing langan ko namat ni Engineer Caspe. Nasaya at ano kasta daddy? Umalis tumutan dagiti agkabsat kadagiti na ituning akwartuda. Tapno, makaaliwag say damatan ng runa iti palasang apuyo. Uray ni Robin, masapol na ti medyo nalawa nga espasyo, gapi ti pa nag-drawing na. Wendad, dahil tati may saan nakapanunutan mi anang palawa. Tani, architecture mat nga ron tinapilit apo ko yun. Awan katsapay la kumaiti apo ta maiturpos na. Daddy, sige nga Rodan, makaturturog ako. Baliwag to ti makibidyo kul kadakwada. Bye! Bye, anak. Wan, sapay la kumata makaturpos dagiti anak da. Tapno saan ang masayang ti sakripisyo da para kadakwada. Lading ito, no sa anak makagindan kan kang bakasyon lakay. Anyang arot ti mabalin. Sikala ko man ti makaamo mangilawlawag ka dagiti anak ta. Una, anyang arot. Sana bali, abangan no by March kat makabakasyon ak batlaan. Hindi iso. Agan anos tayo laang, talaga akas na?
Kung kaya, kumusta di application ta para Canada? Awan pa'y nga ron. Awagak tumanin ti agency amang ipagpag na. Napimpintas ti future ta. No ija ti pakapanan ta. Maalat ang tupay ang nagitanak ta. Ikararag mo Wen, sapay la ko ma. Tama kapanta bagat. Kasapulak ti AutoCAD, mami. Kun ko ma-upgrade ti computer ko. Tapno sana ka marigatan iti drawing ko. Huwan anak, oray ka tagbakasyon ni Daddy. Isunto ti katwa magumata. Yes, mami. Thank you, mami. Love you. Patpatin ka mat anak ko. Saya atom ko mati agadal. Wan, mami. Don't worry. Palubos ti Apo. At danton arkitek nga anak yo. Maragsakan na ka makangag iti dahi ta anak ko. Sige anak, aganad kayo dita. Sa anak ang makapagbayag ang makisarita kan kata. Naka-duty akpay. Sakto lang ang break time mi ngamin. Wan, mami. Aganad kayo mat dita. Bye. Bye! Yes. Magatang kumatlangan ti kasapulak. Talaga alabnak ni mami. Iso asaya atak mat ti agadal. Adan sabat ka sarsarita may tayo ti cellphone mo, Apok. Nakaragragsa ka. Ha? Ay ni mami ti kinasaritak, Lola. Ngamin, ada kasapulak. Kat di mawat iti igatang ko. Kasta ka di. Sumangpet ka no ni daddy. Kat isunto ti kadwak agumatang. Isunto ti mangtad kanyak. Kasta. Sumangpat gayam ni Daddy. Wan, Lola. Angam ni mami. Ni mami ti kailiw ko. Saan mo kailiw ni Daddy? Kailiw ko Angam mas kailiw ko ni mami. Anyan lakit tinday ito nga, Apok. Makaina ka talaga. Wan, Lola. Nagdungo ngamin ni mami. Day talaan tayo madayumat. No lang agbakasyon ang makadwa tayo. Alagan anos kayo laang. Nibag to lang makapagturpos kayo mat. Taag furgon dansan, dadadi kan mami o. Wan, Lola. Ket no adan ton trabaho? Saan kun to napalubusan ni mami nga umadayo? Ay, katuwan Iti kasta makapagdidan na kayo nasa nga pamilya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Kahit hati may nga iliwag ading ko, di makapagdidan na damanan asang kapamilya. Katuray mat data manong. Lakay kan baketan. Kumaakot makadin natapay mo't itinapaot basit daan na di kan dagiti apo ko ta. Hanang runaket adon ti marikrik na iti bagi. Supay Ang mabiit lang nga palabsan day ta, saan ang mapupuutan, agturposton ni Chrissy iti nursing. Wan. Doon danton pagsapulan da. Di pa lang nga tag for good da anali. Kinasarita na kaghayam ni Lola Solidad. Wan, Lo. Saan mo kumakagura, wano lagi dawan, ti panang bagbaganakin ka. Tapara matlaang iti pagimbagam. Da kayo kan manang mo. Maawatan mi, Lolo. Panunutin nyo kumatirigrigat, wano sakripisyo da ngay madayo. Tapno maisagana dalaang, tinapintas ang masakbayan niyo, Apog. Yes, Lolo. Iso nga igadyo, ti agadal. Taday tamat lang kat para kada kayo kan tawid yun na ita asaan ang maagaw kada kayo iti sabali. Maawatan mo't lang, Apog. Loud and clear, Lolo. Napaot sakit di ti bakasyon mo ita, Ricky, anak. Wandan. At ang amin as-asikas di Manila. Isuaya. At pa Manila ak mananinton bigat. Kasta ka di. Oray ni Anali. Sumangpet mat na dyan. Para iti interview mi iji Canadian Embassy. Anya. Wandadi. Saan mi payan ay bagbaga na ito kanya Anali. Ngam, plano mi adwa ti mapan iji Canada. Kasta ka di. Di mapanawan da kami gayam. Para matlaan karagiti apo yun ito, Daddy.
Alakat awan maaramida kanak ko. No dayta tinamnamain nyo ang makaita di tiginawa kada kayo. Sige. Unad, oray kaya't adam at daanti ka nagtido nga ubing. Saan may pa'y mata basta maalay da ichay? Anya. Alaan nyo mo't ida. Wana, enton makapag-citizen, wano mabalinmin nga alaan nida. Adagayang plano da akas tama anong. Bueno din ko. Ayawan nga rod Datay tulat tati mabatbati ditoy. No pa'y mabayag pa'y dayta, siyempre, ado pa'y titawan apalabasan da ijay. Sa mabalinda nga alaanan, dagiti anak da. Talaga saan da amap-map na kaya? Nagsayaatan ti trabaho da dito, yung nag-abroad da pa'y laang. Wen nga rod. Kat ita umakar da pa'y iti sa bali ang lugar. Ano da tuma, natural iti tao dayta solidad. Ado ti kasta, saan amap-map? Ha, wan makit di Kaslay jay istoryada. Inarapaap na ti maaddaan iti bisikleta. Nakagatang. Kalpasan na? Saan anapnek? Kat inarapaap na ti maaddaan iti motorsiklo. Nagatang naman ang ti motorsiklo nga rapaap na. Wen, gamiti saan na nabayag. Inarapaap naman ng ti makagatang iti kotse na. Kayat na asaon talaga asa na mapmap nakday tatao. Husto ka, solidad. Sa bagay, awan bayad ti arapa. Lumakapan kayo ijay Canada? Di mabati kami manan kadalolo, Daddy. Uy, Robin Barok. Oray awan kami, agsingsingpot kayo. Igaid yun, ti agadal. Wen, Daddy, saan kayo ngagdanag? Promise, addan to anak yun nga arkitek. Good. Isong adda kami kan mami yu ijabro da mang-imturi ti ilumi ka na kayo, tapno makapagadal kayo. Thank you, Daddy. Wala. Orayan nyo ni mami yu. Sumangpad, tada interview mi adwa iji Canadian Embassy. Kaili na kayo una yan, mami. Oray siyak mat, anak ko. Mami, agpaiso ka di asumurot kami to, kinimanang crazy ijay Canada? To, ano palubos ti apo. Agam si bibiyagak tupe nga ta, numapan kayo. Allah, anyamat tayo tan ibagbagayo, daddy. Saan tayo nga mo? Saan tayo amay bagano, kaano ti panangala kada tayo ti apo an maraswa. Katne, adon ti marikrik na kiti bagik. Lunglib kayo pa'y, Lolo. Isupay Masapa lang maoray yu ti panagturpos ko, lolo. Kung siyak to ti private nurse yu. Oh, nagsaya atin no kasta apo. Wen lolo, iso nga igagad ko ti agad adal. Tapno may sakton a nurse. Kat sakton ti mga iwan kada kayo. Nang runa no awan tupay trabaho. Nadlaw ko, naliday ni daddy. Gapo iti? Iti plano ta, amapan Canada. Kat ayabantan tumot na nagtityo ang anak ta. Numadanon ti aldaw ang mabalintan nga alaan ida. Nadlaw ko matkat gileta. Yung itinagsarita kami. Awan marami dak, kat ibaligi yu, baligi matan. Kuna naman. Man nakaawat ni daddy. Awan apulos makungakan kwa na. Wan, naimbaglaw na yung ama. Kan uray ni Auntie Soledad nakabsat na. Apaya nagbakbakit na balasang ni Auntie Soledad. Tinayistorya kanyak day di mami kat frustrated iti first love na. Kasta? Sipod iti. Kasla na upay anamin pinsan. Kaasimat nga rin Ado ka nung pa'y matinagar-aram idikin kwa na. Ngam dead malaangan kadakwada. Kasta gaya. Maturog ta. Tamasapa pa'y tibiyahe ta inton bika. Makita ka talaga na nga to ti arapaap dagiti agasawa. Wen nga ro, dading ko. Saan ko ang masinunoo? No, anya talaga tirik na dagiti agkapsat. No, naragsak da. No, anya. Naragsak da, ta makapandan to iti sa bali a pagilian. Ngam ni Chrissy, di babaeng apo ko ta. Mariknak, ano mapaliin? Saan na ka, apanawan? Wen nga rod. Agasam ti kunana, inton makaturpos kano, ken anay iton anas.
Kat na makapasa iti kinanurse kat aywanan na. Wan, iso makunak ka talaga na singput ni Chrissy. Oray mat ni Robin, ipaspasnak na ti panagadal na. Ay, kunak lang ag forgoden dagijay ag asawa no makapagturpos dagiti anak da. Ngambidot ta ating ko. Tanda pa'y gayam sa bali a plano da. Tidakes na kunam. Di kayat da. Alaan da dagiti anak da. Adi kayat da asawan. Umadayudan kada tayo. Las ka nga awatan ta ti pagbaliwan ti amin ading ko. Ay, sabagay. Saan ta mabalin alapdan ti plano da? Tapara da itay ti pamilyada. O kasano da itan anak? Na-deny ti application mo ijay Canada. Kalpasan na, nag-resign ka pa yan ijay trabaho. Uwan nga ron, Daddy. Anya nga ron ti plano ita. Agbiro ka kiti sa balidan. Di agsina kayon. Bumirok kami kano iti sa bali amang ipag na, Daddy. Nakapsot ti naalami anang ipag na. Daytan ati problema. Ngam no awan lata. Padasag pailaang ti agapla iti sa bali apagilyan. Ada nakita nga open ni Jay London, Dad. O kita ti pagsaysayaatan na anak ko. Ngam bayat ti kadak pailaan ditoy. Asikasun kayo pailaan. Anya? Gusto mat kedi, ta makapagdidan na tayo pa iti mabayan. Sakbay nga adan tumanan pagser ka. Mayat kit di no saan kayon nga makapanaw, mami? Ay, saan mabalin ajak sumapol iti sa bali apagser kak anak ko. Awan gastusan tayo. Sana bali, mami. Ada savings mi kin manang. Anya? Kan adamot ni daddy nga gipatulod iti gastusin mi kin manang. Saan mabalin nga iso lang ti agtrabaho anak ko. Masapol nga agtinulong kami. Mami, Sana bali, agbiro kak pailaan. Mabayag pa'y sakbay ang makapanawag. sige, mami. At least kat makadin na kayo iti medyo mabayag basit. Sana kas idi. At 2 weeks wano talo alawas laang. Anya lakit din to yung anak ko na ya. Barukan, nga mamaspoy kapailaan. Kumusta nga ron ti trabahong di tala kay? Panparikot. Nanamay ti trabaho. Kan dakdakkel ti sweldo nga mitinagapan ta pagilyan. Nasayaat nga ron ata ni. Enrollment man ang dagiti duwang anak mo. Kan agin turn ni Chrissy. Saan kayo ngagdanag? Agpatulog na kadagos. Huwan lakay. Okay, kumusta kayo magditan? Kan anya ti plano mita? Ada oven ni JUK. Naisubmit ko amin ang requirements. Anytime from now, ma-online interview ak. Mayata. Ngam kay-kayat ko, di tamat lang kumakana dati nakaumayak. Aganos ta pala ang bakit. Sana bali ta kita no kasano. No kasapulan nga ang guray ti sumagmamano atawel. Kastam taramiden ta. Mapan ka pala nga ro diti sa bala pagilyan. Uwanan anya kumapay. Mga alagalang iti tuwatawa na kontrata no bilang. Kastamot ta talaga. Sana bali, ta ospital mat lang ti pagtrabaho ak no bilang. O sige nga ron. Kahit tagitagkapsan. Napanday jay universidad, ta asikasuan dati enrollment ta. Nasayaan. Ket ni Chrissy mo't, asikasuan na mo't ti internship na. Saan la mamin ano ngaglabas ti aldaw? Agturpos ton ni Chrissy. Huwan lakay, palubos ti apo. Alang Rodan, maturog ak matan. Baliwak naman ang ti umawag. Sige, agan-anad ka dita. No problem. Orida kayo, Mal. Bye. Love you. Bye. Love you. Sayang. Kunak no, mapapagiddan kami amapan ijay Canada. Ang mala. Agaplikaarak laangan iti sa bali a country. Kunak maturog ako at chat ko iti messenger. Tisigod akadwa ki Jay Cyprus sa napanan ni Jay Canada. Ni Winnie. Kachat ko mampay. Kumusta nga tan? Imbag pa'y kan ko na. What a small word ka, no? Nakita na ni Ricky. Chat back ko man.
Sigod akadok ijay Cyprus ni Winnie, Daddy. Kasta ka di. Balasang pala dayjay. Saan na pa'y matakayat ti makiasawa, taadan sa pa'y may sa akabsat na pagad-adalan na kanu. O, dayta ti problema. Luma minsan, saan ahos to dayta? Baybay amon no may sakripisyom ti bukod mo apakasaknan para kadagiti kakabsat. Sana balin ako no dagiti tulungam kat saan da sayangan ti sakripisyom. Tirigat na, adu ti saan makaturpo sa matultulungan. Dayta tinasakit. Ay, uwan gayam, Daddy. Saan ko gayam anay baga? Agpamanila ak no bigat. At the interview ki embassy. Iti nag-aplikara mi London. Uwan, Dad. Bareng makapanak iti mabihin na ni mas daawak tawan mat remittance ni Rikin. Kasta ka di. Di na udi ang nagchat kami. Adda ka nung pasit parikot iti employer na. Anya? Uwan, Dad. Adda pa kariribukak. O, anya dayta? Saan ko nga mo no? Rumba nga aramidak dayto eh. Te anya, anali? Ti... Agimon. Anyat pagimunam. Ada insen kanyak ni Winnie. A picture da ken Ricky amang mangan iti may sa restaurant. Nakaragragsak ta. Kan sa bahan iti closeness da. Anya? No pa'y kunan ang accidentally nagkita damanan. Dayjay. Nanganda iti restaurant ta inawis ni Ricky. Oh, saan aya anasingad agayim mo? Kan nakadwampay nurse ije nagtrabahuan nyo? Undan. Adwa-adwa ka ken kuana, uwan no ken Ricky. Saan ko nga amo, Daddy? Mariribo ka na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasano dayta, no mapanunot niya ikiti agluko, ijay. O, sa baliya salitaan daytan. Kay sus, nagdakasan dayta. Angam sapila kumata din tumapasamak dayta solidad. No kaano pa yadadakkel lagi ti anak dan. Daytan ti bunga ti panagin na dayod. Tikit di mo ten babae. Amo na lang aron nga da asawa jay taon no bilang. Angam kas iti nakunak. Sapila kumatag patingkalaeng iti aggayam ti relasyon dayti dayjay a babae. Kumaa. Gam amo mading ko, uray tayo na ata kayo wano nayupar iti danom, no kanayon amadadang, umapoy mat wano sunggad. Aniya. Nasa ugayam ni Daddy dayta, ante. Basat na naklaan kan ka anak ko. Ikarkarigatak nga iwak si iti panunot ko dayta, ante. Saan amay sina iti panunot ko? Awan pa'y makataon ni Ricky, ijay, ngamne. Nagarami dan iti kalukuan no bilang. Saan ko nga amo, ante? Saan tayo mat amay bagat isulisok? Awan mo't kiti Italaang anagin na dayo kami. Sipot pa'y. Agdenda na kami akanayon. Uri ideda kami ni Jay Cyprus. Nangala kami iti apartment mi, imbes nga ang naadag iti dorm ti hospital. No apay kit di Di kay lakit din naggidan. Huwag nga rot, anti. Ang apay ti maaramidak. Adan ijay, kat nabati Kat anya nga ti plano mita. Kas iti naibagak kini Daddy. Saan pa nagpatulod iti daytoy abulan. Nadiling. Anya ti kuna nakakit di. Ada ka no problema ti opisina da. Kasta. Akan patuluyok ti mapan London, anti. Makaamuditan. Saan ko nga igasang-gasat ti panagadal dagiti anak ko. Anak. No saan nga agi patulod? Awan mabalin. Don abulan, asan ang nagpatulot kini Daddy Ading. Iso masapol nagtrabaho ni Mami. Tano saan? Nagsardeng tanga agadal. Dayta nga rod kat.
Apay ngamin. Tidakas na. Doon alawas ka no asaan ang makontak ni mami ni daddy. Anya? Iso ang mariribukan ni mami. Naimbaglangan ko na. Tada savings na. Kasano na may boss? No kasapulan nga agsardengag. Ta si kapel at agtuloy. Tangay dandani ka nagturpos. Kasta ti aramidon tayo manang. Daita ti saan amabalin anak. Sa labali, into next week, ag-flight ako na mapandi London. Sigurado ang mabayag kayo man na di makaawid, mami. Lakit di anak, ang adamot video call. Mami, Agiin nanos tayo anak. Saan kong isakripisyo ti panagadalyo kin manang mo? mami. Love kayo. Aganad kayo kuma. Kasta agmat anak. So nga agsakripisyo para kada kayo. Angam na daddy. Hate ko, mami. Saan anak? Saan kayo kumang agimula iti sakit tinagam ken kuana? Ngambad ni daddy, mami. Saan tayong amo na niya tinapasama ken kuana? Saan ko na makontak? Oray iti messenger. In black naksan. Uray da kami, mami. Saan min a friend ni daddy? Kan uray ti gayam ko kan kadwak idi jay Cyprus. Anakamit na ijay. Kan nakadkadwa na nga agpaspasyar. Saan ko magta na makontak? Kaya't asawan? Insukat na tayo ni daddy, mami. Adan na ka mo, Robin anak. Maawata mong dagitoy. Kat nalabid. Kasta tinapasama kan. Iso ako nakabad ni daddy, mami. I hate daddy. Awan ka dit kontak mo kadagiti kakabsat ni Ricky. Oray ka no isuda kat. Saan na asungsung-batan ti awag da? Anya. Madataala ang ti utek ko amang panunot iti dayta daddy. Isa, lipaat ko. Be strong, anak ko. Wandad, dagiti duhang anak ko timang patpatib kar kanyak. Aramidag ti amin akabaalak by God's grace a makaturpos da. Uhen, agkamang kaken apo Diyos, na di nakabaybayan, anak ko. Wandadi, nasakit man nga awatan no bilang, ta insukat na kami ni Ricky. Awan maaramidag no di mga klon. Anali, anak. Ngam ko ma, ibagana no anya ti kayat na. No, anya ti plano na. No, nakasarak iti makaparagsakken ko na itay. Banak, ajak may paay. Anya nga rot. Ibagana ko ma, tano day tati pakaragsakan na. Itid ko, ti waya-waya na. Anali. Saan ka din, daddy? Uray saan ko mapagsinaan ti pinagtipon ti Diyos. Ang awan mabalin ko. Ngem isuda nga ta, iti dayjay a babae ako nam. Anya ko mapay ti pagduaduan tayo. Isuda ado ha. Ay, in black san iti Facebook kan iti messenger. Kayat na asawan. Isudan kan amangan no agdenden nada pa yan. Agyam anak, Diyos ko. Ada akon dito'y London. Tarabayan na kumaakanayon. Ipagpagapumla ko man kadagiti anak ko, Diyos ko. Di na kumabaybayan. Aginanaag kanupay dito'y ospital doon. Naimbaglaangan. Ngam kayat ko kano apribado ti biyag ko dito'y. Mabaling ko ti sumapol iti apartment ko. Uray kat, ada housing allowance nga ented da. Iso ti asikaswag. Ngam for the meantime, kat dito'yak pailaan. Pagbirbiro kak iti pagakarak. Tay kuma saan nga adayo iti hospital? Buwan daddy, saan da ka pakadanagan dito'y? Nasayaat nga rod lugasta, anak ko. Adaak pailang dito'y hospital dorm. Ngam adan nasaraka ka pagakarak. Oh, kasta ka di. Oray kat adamat housing allowance ko. Kayat ko, naka-private iti pagnaadan. Ta, ado kami dito'y dorm. Nasaysayaat pa, iha. Da kayo pa'y laang ti makaamo kadag iti apuyo.
Uwan anak, saan ka nga agdanagunay? Uray kat nasisingpat tagiti anak mo. Sige nga Rodan, Dad. Time to sleep akon. Sige anak ko, agannad ka kumaakanayon dita. Wan, Daddy. Bye. Bye! Diyos ko. Italab ko ti amin ko. Kan ka. Di na ko mabaybayan. Uray no kasto'y tinagpanagat ti pamilya mi. Ipaayan na kumapay itinaan-anay akirad. Adaawag ko iti messenger. Asino nga tati? Ni Ricky. Sige. Awatag ti video call na. Hello? Wrong call kayon sa, sir. Andali, kumusta ka? Amangan no aga pa kayo iti asawam, sir. Saan ko akayat ti Riri? Si Kati talaga ngay nawagak. Kaya't ka akasarita. Adda ka di pa'y nasken apagsaritaan ta? Adda. Pakawanan na ko ma. Pakawanan? Adda ka di basol mo kanyak? Ako, nagbasulakan ka. Nagbasol? Anya abasol? Saan ko nalabanan ti Sulisog? Kat? Ni Winnie tinakasulisuga. Juan, Ayop kayo. Demonyo kayo! Oh, agyaman na kay mawag ka, anak. Oh, apay. Anya tinapasamak kan katag sang sangit ka. At nakadida ka sa napasamak. Imawag ni Ricky, Daddy. At nagdagas tinamwag. Kasla mabiyante marupong ko. Ane, itaman pa'y anak kalagip nga imawag kan ka. Gusto amin nga anak ko. May paman ka na kuha na ganuin eh. Sinalbag? Saan ko ang mapakawan na siyang alalaki, Daddy? Anak, kas iti kanayon nga ibagbagakan ka. Be strong. Agbalin ka anatid ka dagiti anyaman na panupok asumangbaykan ka. Kasla jak maaklon, tinagpanagan ti amin. Pagbihin pa ilang ni Ricky, Jai. Nulapsin ti agsao. Saan pa'y anatawanan? Insukat na kon. Insukat na kami. Ngamkas itinakunak, agbalin ka kumaanatib ka, gapuman laeng kadagiti anak mo. Ikamang mo iti Diyos ti amin, ta isut mangtad kirad kan ka. Daddy. Saan ka kumangag panunot iti banag amang dadaal iti bakim, iti biyag mo. Saan ko nga mo? Kasi nandiyan ka mahlan. Saan? Saan anak ko? Saan ka apaabak? Agbalin ka kumaanatib ka. Sige, anak. Bye. Kaasimat ti anak ko. Adya ka di na jay, manong. Asino di kita sa rita bitay. Di ka di anali? Wen, solidad ading ko. Apay, anya ka no tinapasamak. Imawag ka no tinalaing alalaki. Ni Ricky ti kayat ko asawen. Anya? Kadejay. Kinumpirma ng addan sa bali akabalay na ijay. Ah, Diyos sa man nakapalin. Naaramid ni Ricky ti kasta. Oh, Saan na kano ang nalabanan ti sulisog? anyamat tanday ta arason.
Kat ti may sa asakitan tinakam ni Anali. Di pa'y sigod agayem kan katrabahuan na iti ospital ang naggapuan na. Anya? Ay, susapo. Nagkita da iji Canada. Kat da iji iso tinaglawanan ni Ricky. Kasano daytan? Binalbalakadak ni Anali. Takas taunay ti sakit kinakam na. Kas taunay ti anugog na. Bayat ti panagsarsarita mi. Amo nga ta ni Ricky, nga da ijay London ni Anali. Saan ko na nadamagadin ko? Saan siguron anaskan pa'y ama-amuan na? Kasla na patagunay ti ibagayo kada kami kinimanang ko, lo. Ngam, awan pa imot ni Manang Chrissy. Wen, imbaga ni Lolam solidad. Iso si kape lang ti kasarita kapok. Maipapan ka di itian niya, lo. Seryoso kayo, mat. Mabalin, bad news na ito eh. Adda kayon iti husto nga edad. Makaawat kayo maten. Lo? Saan ko akayat agurain nyo ti amayo? Ta saan kayo atimao lo awan ti amayo? Apay ka di, lolo. Anya ti maipapan kini daddy. Adda ka nun sa bali akadenden nana ijay Canada. Anya? Mismo nga inamin na ken ni mami yo. I hate daddy, lolo. Robin Barok. Kagurak ni daddy. I hate him, lolo. Numabalhin saan nyo kumaaguraan ti amayo. Kas itinakunak awan kayo no awan na amayo. Ngamdakas ni daddy, lolo. Insukat na kami iti dayjay a babae. Saan ko ama pakawan? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ta mababalaw no kasta mantirik nana adin ko. Jack pulos nam namaan na maaramid ni Ricky ti Kasyay. Uray siyak. Gam ni Ana liti pakaasyak launay. Madanaganag. Amangan no anya ti aramidan na. Abos ta adda iti adayo. Wan nga rod. Saan ta masaranay. Hanggang patyak, kabaalan ni Ana liday ta. Wala, parang umawag tumanen. Tinasayaat. Paawagan ni Rubin, babaan ti messenger. Andi nga yan dati inata. Masapol mapatibkar ti pakinakam na. Hosto kasulidad. Dahit tati amok. Kasapulan na ti mga dingay kankwana. Kat nang nangruna. Adag iti anak na ti mangtad iti moral support. Saan ang nasumpatan niya Anali ti awag ko? Ora dagiti anak ko. Saan ako nakayat nakasalita? Aklonag. Nadagsen kinagbasolak ka ni Anali. Kinuray ka dagiti anak ko. Amok agaguradak. No apay ket ti atyak man na nalabanan ti sulisog. Napintas ni Winnie. Ken aklunag. Bunga siguro iti ili ko kan Anali tinang idoron kanyak anang tutop ken kuana. Ano? Panasik to man nga awagan ng iti anak ko. Kaya't ko tiyagkid daw iti pamakawan kadakwada. Adda awag ko iti messenger. Kat... Ha? Ni daddy. Kin adda message na. Agpakpakaasi akasarita ka no. Sumpatan. Kat sidirak. Hello. Anya ti masapul yo? Agyaman na, pasinong batang ti awag ko, Robin anak.
Saan dak nga awagan iti anak? Ta saan kayon abigbigan nga amak? Anya, No mabalin la kumaapilyan ti agbalin nga ama. Saan ko akayat ada kayo tinagbalin nga amak? amo ka na lakos ti gurayo kanya. Apay asinaktan nyo ni mami. I hate you! Kwa, Robin. Kagurgura kayon! Uray umawag manan. Saan kon asungpatan? Kan iblak ko pa'y kit din. Nigayam dadim jay kinasaritam, Robin apok. Wan lolo, O naimbag man ta imbawag. ngam inblak kon. Anya, Kagurgura kon ni daddy. Nasakit tinakam ko iti inaramid na lolo. Robin. Maasyanak kin ni mami. Iso nga awagak ni mami. Kat ibagak akagurgura kon ni daddy. Anya, Wan lolo. Oray ni manang krisi. Kuma, kagura na matan ni daddy. dayta ti problema ta makadadi ni manang mo. Amumatan, daddy's girl ni manang mo. Basta lolo. Siyak, kagura kon ni daddy. Makaturturog ak pailaang, Robin anak ko. Kumusta kayon dita? Awan parikot kada kami, mami. Da kayo ti kayat may kumustaan. Saan dak apakadanagan? Okay, yak. Are you sure, mami? Amok asaan kayo nga okay? Imbaga amin ni lolo ti inaramid ti asawa yo. Ha? Asawa yo? Kun kunam kandadim? Kagurgura kon, mami. Aniya? Kuma, saan nyo nasobyan? Kurain nyo matan. Aniya? Be strong, mami. Saan kayo nga agdanag? Uray kastoy tinapasamag. Igaad mi ti agadal. Anak, Saan mi asayangan ti sakripisyo yo? agyaman ang anak ko. Ipakita mi akabalan mi ti agbyat. Kan makaadal kami nga uray awan. Agyaman ak no kasta anak ko. Oray anya ti mapasama. Saan ko nga ipalubos adi kay makaturpos iti panagadal yo anak ko. Agyaman ak, mami. Naimbag kayo unay. Saan akas iti asawa yo? Anak, numabalin. Saan nyo kumaaguraan? Taamayo lata. Sorry, mami. Nung saan kun akayat ni daddy. Aniya? Numabalin ko mala ang apelyan ti daddy. Robin anak. Sige, mami. Maturog kayon. Take a rest. Bye. Love you, mami. Love you too, anak. Saan ko ang mapapasol dagiti anak ko? Nasakit ngamin. Tinaramit ni Ricky. Kumusta ka ditan, anak ko? Nasaya atap lang, Daddy. Saan nakapagdanagan? Are you sure? Wan, Dad. Nasakit man. Ikarikatak nga awaten ti amin. Kasta ti rumbeng, anak. Ganda. Adan na ikadang ko, Daddy. O, anya dayta. Inton agawid ak, wano agbakasyon ak. Ikarikatak akong tagan ni Ricky. Apay, anya ti planom. Ipilak ti annulment ti kasarmi. Anya, Dahil dati na ikadang ko, Daddy. Saan kun akalikaguman pa ti panagsinubian mi. Nasaktanak iti inaramid na. Kad amok, anaragsagan iti silong ti babae anang isukatan na kada kami. awan makunak dita. Ngem no mabalin na kuma, saan akasta ti pagtungpalan ti amin. Kuma, Dad. Napukawan
anamin pinsan ti amor ko kenkwana. Nagbiit ti panangisukat na kada kami. Anak, Makatawan na laang idyay no panunutan. Insukat na kami. anak, panunutam kumapay anaimbag ti amin, sakbay ang mga dengka. Nakaikadang akong dati. Basit laangan a panaguray. Malpasan ti kontratak dito eh. Ngam ti parikot laang. Kad sa anak a makaawid iti graduation ni Chrissy daddy. Uwan ata kasano, nairanamad nga roden nga adda ka dita. Awagag tulaangan. Kat namnamaag a maawatan nagti anak ko daddy. Buen, Eksakto laang a makatawanak dito eh. Kat sa anak a basta makaalat ti vacation ko. masirib, ken man nakaawat na iti anak mo. Iso nga awan rumbeng apagdanagam kadakwada. Sige daddy, kastapay nga ron. Baliwan tayo tumanin ti agsarita. Ta sumrul ka kun iti work ko. Halawan anak, aganad ka dita. Ken di mo liplipatan ti agkararag ken Apo Diyos. Wan daddy. Sige, bye. Bye, anak ko. Oh, makariknaak iti asi, iti anak ko. Nangrunak ket adda iti sabali a pagilian. Ammo ka masirib ka, ket addan edad mo apok. Amok a maawata mon dagiti paspasamak. Lolo, Ti napasamak kadagiti naganak kada kayo, ti kayat ko asawan. At daken kan, no anya tiriknam iti inaramid ni dadim. Lolo, Saan ko nga ibaga, gurain nyo? Wano guraim? Tauray anya ti mapaspasamak, isupay la ti amam, ti amayo. masya na ka ni Mami. Diyak pulos pagarupan na maaramid ni Daddy ti Kasjay. Nakarkaro pa'y kanyak, apok. Saan ko apulos aninamnama kan pagarupan? Mismo ati amayo tinangaklon iti amin. Nga addan sa bali akadenden na na ijay. Kastagayam, Lolo. Ket ammom kadi, akayatan ni mamim nga ipila na ti legal a panagsinad wenno pan nakawaswas ti kasarda. Banag kuma asaan ang mapasamak. Anya? Da kayo, anya ti makunayo, kayat yo anaan-anayen nga agsinad. Saan tayo ang mapabasol dagiti anak mo, Anali? Auntie, Ngam ni Chrissy, bariknak ket saan na akayat nga agsina kayo. kasta ka di. Amumatan, daddy's girl ni Chrissy nga anak mo. Ngam awanan makalapad itinay kadeng ko, auntie. Ala, biyag mo day ta, Anali. Kat maawatak tiriknam. No day ta tinamnamaam ang makapaginawa itiriknam. Sige, saan na kaalapdan? Wan auntie, awanan makalapad kanyak. Apaman ang makaawid ak. Mapanak adagos iti amamok nga attorney. Nyub kasanon no saan to apirmaan ni Ricky. Kasano ang makontak mo? Ikarigata ka sa pulan, auntie. Mapanak iti agency anang ipag na iti ipapan na ijay. Imposible ajak mabirukan. Ala, sigalat na ti makaamo. Makatawan laangan, auntie. Makabakasyon ako. Kat napartaklaan nga aglapas ti anak. Panagkunak ket saanin nga agbaliw ti panunot ni mami yo apok. No siyak, kayat ko launay lolo. Kas makita yo mat. Binaybay anda kami pa yan. Amo na mat asa anak pa yan nakaturpos. Maawatak matkit ni tiriknam apok. Ngam no saan akagura ni Manang Chrissy. Adakin ko ana daytan. Sa bagay, amo tayo mat ang makadadi. Wen, gem kas itinakunak.
Saan adakes no? Pakawanan nyo lata, apok. May sa timangedang ko, lolo. Basta, kay kaya't kong agsinadan. Tangay at damat la sa bali a pamilyanan ijay. Alakat, bukod mo arit na dayta. Mapakawan ko man, lolo. Agpatinggalangan ijay. Saanan a maisubli ti sigod a panagraam ko kenkwana. Agduma kami kinimanang crazy, lola. Apo, No kasta tirik nana, raaman tayo. Ngamraaman na kumamat, no anya ti kapanunutan kan riknak. Iti parikot da mami kan daddy. Robin, apok. Ni mami launay, kasyak lola. Nagdakkel ti sakripisyo na kada kami. Amok amarigrigatan ijay. Tadwa ti mang burburibor iti panunot na. Sigurado dayta. Tinapasama kada kada iti asawa na. Kan iti kaadda na iti adayo. Ti awan ka binulig na ijay. Uwan nga rod, lola. Ikarkararag ko. Asapay ko ma. Tasan nga agsaksakit. Awan mangandingay kun mangsaranay kun kuana. Dayta ti pagdantanagan mi kinlulong. Naimbag iti awan manaknakom nga asawa na ah. Taglaplapusanan ti ragsakda iti sidong ti sumangkaot truma ta babae. Ammo na lang nga rodo na di da maikasar. Imanugot latta amakidin na, lola. Ala, nasyak maawatak tirik na apok. Ngam husto mat kit diniluloyo. San adakas ti mabakawan, tao tayo laeng.